Stał se počas. Prvý stop step, druhý stop step. Prvý stop step, desno step. Četvrtina, dobro step. Prvý stop step, druhý stop step. Stop step, stop step. Prvý stop step, druhý stop step. I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced him to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling. The night they were in that beautiful Tennessee waltz. Me gustaría bailar un cha-cha-cha, andando el paso junto a tu corazón. Ya entre mis brazos me entregas tu calor. Bailar un cha-cha contigo es tentación. Cuando tú bailas se inflama el corazón. Tu cinturita tan frágil es furor. Los cuerpos se mezclan con pasión. Con este cha-cha Caribe muy sol. Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha, un paso al frente, girando medio lado, muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha, un paso al frente,
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors still trouble, well the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. Strangers getting nearer, who can this person be? You ought to know me at all today. From the feeding line I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking road and adventure. For retribution you were born, once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you ought to know me today, and you have got to see to believe. From the fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking road and adventure. For retribution you were born, once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly. Rise like a phoenix, out of the ashes seeking road and adventure. For retribution you were born, once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Bolj nazaj, prosim, ste se lahko svidli. Vseh športnikov in športnic naše šole. Leto se je hitro zaključilo, posebno za devetošolce, in nam na čast bomo podelili, oziroma vam na čast bomo podelili najboljšemu športniku in športnici tale krasen pokal,
ki sta si ga seveda prislužila v tem prejšnjem in še prejšnjih šolskih letih. Namreč v 9. razredu izberemo športnika in športnico, ki sta se udeleževala tekmovanj preko celega šolskega leta, pa tudi lani in predlani. Tako da lahko z veseljem pokličem najprej eno posebno športnico, ki jo vsi poznate na naši šoli, to je naša borderka. Mislim, da bi tule nekje morala biti, če se mi pridruži. Eva, pridi. Pridi, Eva. Me veseli, da si obiskovala našo šolo 9 let, da si bila uspešna na svojem področju in da boš ime naše šole ponesla tudi v srednjo šolo, upam, da z lepimi spomini, ker si bila zelo športno zasedena. Preko celega šolskega leta te tudi nismo obremenjevali z šolskimi tekmovanji, to moram povedati. In smo veseli, da smo lahko spremljali tvoje tekme v bordanju, da si bila uspešna po vseh državah, po vseh kontinentih, bila si tudi na Kitajskem. Ja. In ti zato z veseljem predajamo posebno plaketo za posebne dosežke. Čestitam! Ja, rada bi se zahvalila vsem učiteljem za vso podporo v teh letih, ko sem bila odsotna, pa vsem sošolcem. Hvala. In sedaj, če damo prednost še eni deklici, bom kar na kratko povedala, športnica, ki si ta pokal resnično zasluži. Tekmovala je vsa leta na Aškrcu, dobivala priznanja, poskrbela, da so naše ekipe resnično dosegale dobre rezultate na športnem področju in zasluženo gre tale pokal v roke naše Esme. Iskrene čestitke in še naprej uspešno športno pot. Jaz se tudi zahvaljujem vsem sošolcem, ki so mi stali ob strani in pa vsem učiteljem, ki so navijali za me. No, to je to. Ok, hvala. O športniku šole pa bo nekaj kratkih besed povedal njegov sošolec, prijatelj Jan Zidar. Letošnjo leto je bila izredno huda konkurenca, prevladale so malenkosti, predvsem na tekmovanju na državnem nivoju. Športni dosežki so se začeli že v 3. razredu, ko so mini rokometaši dosegli 2. mesto na državnem nivoju. Od takrat naprej je uspeh nizal na rokometnem področju, od 7. razreda naprej pa tudi na atletskem. Takrat je na državnem nivoju postal viceprvak v metu vorteksa. V tem letu je tudi postal najigralec rokometa v Sloveniji, v 8. razredu pa tudi v Beogradu. Sedaj pa nadaljuje svojo rokometno pot v reprezentanci Slovenije. Športnik šole je Tilen Grobelnik.
Zahvalil bi se svoji družini, posebej ati pa mami, pa pedagogem in tako, učitelom, pa najboljši generaciji v šole.